Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u video tutorial SolidWorksa. Za današnji video odradit ćemo ovaj jedan model u 3D-u u programu SolidWorks. Na prvi pogled ovaj tu model izgleda dosta kompliciran, prvenstveno radi ovog izreza u radijusu od radijus 300. No međutim, ovaj model u 3D zapravo je dosta jednostavan. I sada ću upravo ukazati kako se zapravo on radi. Idemo Sketch, Front Plane. I sad ono što većina ljudi zaboravi, ili ne znam, jednostavno ne žele koristiti, su simetrale. Uvijek si povucite simetrale. Evo. Povučemo jednu simetrale, jednu vertikalno, jednu horizontalno. I sad prvi korak. Kružnica kaže Fi 690. Ok. U središte odredimo bez vezanja u kružnicu i kaže Fi je 690, znači radijus je 690 kroz 2. Naravno, to je sad dosta veliko. I sad, nama su ove simetrale male. Šta ću napraviti? Pa jednostavno ja ću jednostavno te simetrale povećati. Jednostavno ovako ćemo ih produljiti. Evo ga. I sada kada bismo išli mjeriti, stvarno, evo ga, kaže Fi 690. Kao što je to i ovdje. Sad idemo dalje. Problem je ovo tu konstruirati. No međutim nije nikakav problem. Pogledajte ovo. Uzmemo jednu ravnu liniju. Povučemo ovako. Pardon, krivo sam. Liniju koja je ravna. I liniju. I jednu liniju ovako. Međutim, šta sad napravimo? Prvo odredimo udaljenosti. Kaže, ovo je 153, znači pola od 153, znači ovo mora biti udaljeno od ovoga, znači 153 kroz 2. Tako. Sada, s obzirom da imamo ovu, još bismo mogli i ovu simetralu povući. Sad, kako ćemo dobiti ovu simetralu? Kaže da razmak između svake ove dvije, između ovog, mora biti 120 stupnjeva. Mi ćemo jednostavno to i napraviti. Uzet ćemo još jednu simetralu koju ćemo ovako povući. Sada, kut između ove simetrale i ove simetrale treba biti, ako se ne varam, 30 stupnjeva. Sad će se mnogi pitati zašto 30. Ako će između ovog i ovog biti 120, a između ovog i ovog je 90, znači ovo mora biti 60. Znači 90, znači ovo će biti ovo i ovo je 120. Jel' tako? Onda je odavde do ovdje je, koliko će biti? 60. A odavde do ovdje je 90. Znači ako je odavde do ovdje 60, onda ovo mora biti 30. Jel' tako? Sada ovo i ovo mora biti paralelno. I sada idemo ovo i ovo merge. Znači da se spoje. I sada idemo na sketch fillet. I radius 300. Kucamo radius 300. I odredimo. I evo ga. Riješili smo prvi. Sada šta napravimo? Kako najjednostavnije? Da, još zaboravio sam ovo. Razmak između ovog također mora biti 153 kroz 2. Evo ga. Sada. Šta radimo? Najlakše da ne moramo sad ponovo ovo crtati liniju ovdje, pa simetralu. Mi ćemo sebi pojednostaviti život na način da ćemo mirror napraviti, odnosno zrcaljenje.
Stisnemo mirror i sad mi prvo moramo odabrati šta ćemo mirror napraviti. Ovo i ovo. Mirror about oko koje? Prvo oko ove. Riješili smo to. Idemo dalje. Mirror. Ovo i ovo. About. Mirror about this. E sad, što je nama cilj napraviti? Mi sad moramo ovo tu trimat. Samo da mi trim, evo ga, trim i odrežemo viškove. I evo ga. Šta još? Da vidimo ovako, od središta do ovog treba 310, dobro. Ok. E sad, prvo ćemo extrude napraviti ovo tu. Kaže extrude za 80. Dobro. Extrude za 80. Može. Evo ga. Uspjeli smo prvi dio. I sad ćemo sketch na ovoj površini. Sketch na površini i u njezinom središtu dvije kružnice moramo napraviti. Napravit ćemo prvo jednu veliku kružnicu, fi 100. I to ćemo, bojim se, mora sa stražnje strane, ili je? Sam li u pravu? Jesam. Sa stražnje strane napravit ćemo kružnicu fi 100. Ako je ovo 80, ova tu kružnica fi 156, odnosno to je nekakav konus, to nije konus, pardon, to je udubljenje nekako. Fi 20, onda je ovo 60, znači fi 100, dubljina je 60. Znači ovako morat ćemo izaći iz ovog skeča i ovdje napraviti skeč. Fi 100. Fi 100, odnosno je 50. I kaže extrude cut za 60. Za 60. A ovdje ćemo napravit ćemo mi to ovako. Napravit ćemo mi ovdje fi 100. Ovako, R50. Extrude cut, true all. I sada, što se tiče ovog tu dijela, to treba napraviti revolve cut. Kako radimo revolve cut? Odabrat ćemo naš pravi plane i to će, ja mislim, biti right plane. Samo malo, di mi je sketch, right plane. Ok. Kaže ovako ćemo napraviti. Ako je fi 150 i koliko, kaže da je fi velike kružnice 156, to će biti onda 156 kroz 2. Zatim idemo kut 130. Pod kutem od 45 idemo dole, mora biti 20.
Tako, i sad napravimo revolve cut. Aha. Evo ga, to je to. Sad nam preostaje gornji dio. Ovo tu. Kaže 55 sa 80, dobro, 55 sa 80. Sketch, pravokutnik. Ovaj centar mora biti vertikalan s ovim. I kaže ovo mora biti dugačko 55. To i što još kaže? Kaže visina od njegovog središta do ovog mora biti 310. Ok. Do ovog središta mora biti 310. A on mora biti visok 100. Evo ga. I extrude cut. Through all. Tako. I sad samo moramo još rupu sa strane. Što je vrlo jednostavno. Mora biti na sredini. Ovako ćemo si najlakše odrediti sredinu. Znači tu mi je sredina. I ovu crtu obrišemo. Promjera 32. Fi 32. Može. Fi 32. I extrude cut through all. Sad ja nadam se da sam nisam zajebo. Aha, ona također mora biti 109. Pardon, ja sam se zeznuo. Znači ona mora biti, udaljenost mora biti 310. Sad valja. Extrude cut through all. Sad je dobro. I još ovdje mora biti Fi 44, 2 mm. Da vidimo kako on misli. Aha, Fi 44 na 2 mm, dobro. Fi 44, to je radius 22. I kaže extrude cut za 2 mm. Evo ga. Dobro. I to je to, i sad to samo treba mirror napraviti. Odnosno nećemo raditi mirror, nego ćemo raditi circular pattern. I u stvari prvo ćemo podesiti geometriju. Znači naša simetrala. Evo je. Idemo circular pattern. Odabrati ćemo ovo. Ponoviti 3 puta oko ove krivulje. Evo ga. I aksis, aga. To je riješen projekt.
Hvala svima što ste pogledali, ostavite like i pretplatite se na ovaj kanal. Pozdrav, do sljedećeg videa.